Ko sledimo sebi in ko sledimo poti pred nami, nikoli ne vemo, kaj nas čaka za ovinkom. Ampak na nas je, da izberemo, ali bomo pot nadaljevali in videli, kaj nas za ovinkom čaka, ali pa se bomo ustavili in odšli nazaj po tisti poti, ki nam je varna, ki nam predstavlja cono udobja in naše srce vedno pove, kaj je tisto, kar je za nas najboljše in kaj je tisto za nas, kar čutimo, tisto pravo, svojo srčno resnico. Tako da prisluhnimo danes sebi, prisluhnimo tej tišini, ki je okoli nas in si priznajmo svojo resnico, objemimo našega malega otroka v sebi in se nasmehnimo življenju za vso hvaležnost, katero nam ponuja. Tako da samo bodimo, čutimo in življenje nas bo obogatilo. Magičen dan.